Pratite Špicu, poštovani gledaoci. Mi nastavljamo dalje. Naš naredni gost, Nedim Makarević, zastupnik njemačkih liberala za Zapadni Balkan. Gospodine Makareviću, prije svega dobar dan i hvala što govorite za program Televizije Sarajevo. Dobar dan, čast mi je biti s vama. Na samom početku moramo spomenuti također i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj i u Pakistanu, ako se ne varam. I u Afganistanu i u Islandu. Mi smo zemlja koja nema puno budžeta, pa u jednom mandatu pokrivate obično više zemalja. To je to. Da znam ja, da znaju naši gledatelji svakako. Prva tema o kojoj sam planirao da razgovaramo svakako jeste rezolucija o Srebrenici koja će se naći pred Vijećem sigurnosti UN-a. Po posljednjim naznakama 16. maja će se glasati o samoj rezoluciji. U proteklom periodu mnogo se govorilo o Bosni i Hercegovini o samoj rezoluciji. Bilo je raznih poruka koje su dolazile sa svih strana. Kako vi gledate na samu rezoluciju, samim tim što je i Njemačka jedan od pokretača same rezolucije sa Ruandom? Prvo, to je civilizacijska odgovornost koja je na cijelom svijetu. Mi znamo šta se desilo u Srebrenici i znamo da su se probosanske snage borile oko afirmacije iste evo godina i godina. Kako vidimo, u zadnjih nekoliko mjeseci krenulo se u pravu diplomatsku ofanzivu vezano za rezoluciju. Šta nam je novi moment je da su velike sile, u ovom slučaju Njemačka, kao motor primus cijele priče i Ruanda naravno zbog svega onog što se njima desilo 1994. godine pokrenule rezoluciju. Međutim, radosna vijest je da su zemlje na zapadu, kao što je Francuska, predsjednik Macron, kao što su druge velike europske zemlje, stale uz rezoluciju i mnoge zemlje na istoku, OIC je recimo kompletno stao iza toga. To je dobra vijest. Šta je manje dobra vijest je jednostavno da imamo te nepotrebno negativne reakcije koje nisu bezazlene u manjem BiH entitetu i u Srbiji. Što je velika šteta, jer ovo je bila divna prilika, vanredna prilika da se jednostavno Srbija odredi prema tome. Zbog toga što naime u rezoluciji se ne ukazuje prstom ni na Srbiju, ni na srpski narod, niti u Srbiji, niti u Bosni i Hercegovini. Niti se sugeriše, niti se između redova implicira na isto. Tako da je onaj koji je pripremio rezoluciju itekako obratio pažnju na te stvari. Ipak to nije bilo dovoljno političkom Beogradu i našim sugrađanima u manjem BiH entitetu da podrže tu priču. Ja smatram da je to velika šteta. Međutim, evo tu smo gdje smo. Tačno je da bi 16. maja trebalo biti glasanje. Vi znate da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović već sa svojim timom u Njujorku. Tako da će s ambasadorom Lagundžijom biti pripremljen materijal za taj 16. Ja smatram i optimista sam da će to proći. Takva je situacija na terenu. Kada govorimo o samoj rezoluciji, vi ste spomenuli da se u rezoluciji ne pokazuje prstom ni na jedan narod, da su to uradili, ali ipak imamo poruke iz RS-a, ali i Srbije koje zapravo govore u svojoj javnosti da će sama rezolucija cijeli taj narod da proglasi genocidnim. To je loše, ne bi trebalo se to tako redati. Ja sam precizno od nekih ljudi koje zaista poštujem u smislu političke analitike u Srbiji, slušao sam njihove analize koje nisam našao ispravnim, međutim oni ne kažu, oni do duše kažu da, to je tačno, ne ukazuje se prstom, ali stvara podlogu da se nekad u budućnosti ukazuje prstom na Srbiju i srpski narod. Zanemarivši činjenicu da cijela priča ima ne samo kvazi politički, nego i edukativni smisao. Dakle, generacije koje dolaze iza nas, kad ne bude, evo vi ste mlad čovjek, ja sam stariji, ali kad ne bude ovih generacija, neko će učiti o tome. Bitno je da uči i da se ponavlja to štivo, da se ne bi slična stvar ponovila na ovim zapadnim balkanskim prostorima, jer kako je rekao Winston Churchill, mi proizvodimo toliko historije da je ne možemo konzumirati. Tako da velika šteta, evo, ja nisam
čuo niti jedan, sem Vuka Draškovića, niti jedan glas, jak politički glas u Srbiji koji bi podržao ovu priču. A mora se priznati da mi živimo u sferi političkog populizma, znate. Sad vi zamislite ako ste srbijanski političari, sada imate svoje glasačko tijelo i nastupite da budete pro rezolucija i onda imate velikih problema na sljedećim izborima. Tako da ne smijem zanemariti ni taj politički populizam. Ja sam ubijeđen da se itekako može naći slobodoumnih ljudi koji privatno imaju mišljenje kao nas dvojica, međutim, zbog političkih implikacija se ne usuđuju to reći u kameru. Kada govorimo o zemljama regije, jeste li očekivali da će sve zemlje podržati samu rezoluciju? Nekako najviše se govorilo o Crnoj Gori. Vidite, mi moramo malo imati osjećaja i empatije prema Crnoj Gori. U smislu da su ljudi preživjeli jedan, pa evo sad zavisi kako redamo stvari, eventualno i dva puča, maltene, da imaju uz sebe političke snage koje misle drugačije nego mainstream politika u Crnoj Gori, dakle, koji na Srebrenicu gledaju drugačije. S tim u vezi i amandmani koji su došli sa strane Crne Gore. Mi imamo dva amandmana. Imamo jedan koji se tiče same individualnosti zločina, dakle ko je uradio upravo da se izbjegne paušalizacija, a drugi je vezan za sam Dayton. I ja smatram da to nije problematično za nas. Zašto? Zato što rezolucija sama po sebi to već obuhvata. Oni su vjerovatno s jedne strane da opravdaju svoj čin prema ovom dijelu političke javnosti u Crnoj Gori s jedne strane, a s druge strane možda da par paragrafa koji nisu jasni pojasne u tom smislu, uložili amandmane što je sasvim u redu. Kada govorimo o samoj rezoluciji, koliko će ona doprinijeti cijeloj državi Bosni i Hercegovini, nekako i memorialnom centru Srebrenica kojeg najviše spominjamo proteklim danima za sam nastavak njihovog daljeg rada, ali za sve porodice žrtava ubijenih u genocidu 1995. Vidite, to više ima apstraktnu, to je više apstraktni melem za duševnu bol, manje konkretna presuda koja se može u realnom životu pretočiti da neko odgovara nekome ili da neko nekome nešto plati u smislu odštete. S tim u vezi i ovaj moj uvod prije da sam očekivao ne tako jak gard Beograda po ovom pitanju, te da je to bila divna prilika da se nađe neki zajednički nazivnik. Tako da, evo, moralna satisfakcija, recimo da je to rezultat ovoga. Kada govorimo, evo, spomenuli ste samog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Tinesa Bećirevića, on je prošle sedmice bio i u posjeti u Njemačkoj. Kako gledate na samu posjetu i kako su i mediji u Njemačkoj popratili sam dolazak gospodina Bećirevića? Dakle, on je dočekan uz najveće vojne počasti i primio ga je kako premijer, tako i predsjednik Njemačke. Važne stvari su se tretirale. Dakle, još jednom je razjašnjena priča o dvojnom državljanstvu. Vi znate da mi imamo po nekim procjenama između 150 i 200 hiljada naših državljana tamo u Saveznoj Republici Njemačkoj i da je to vrlo, vrlo bitno za Bosnu i Hercegovinu. Jer to nam je prvi partner, zemlja broj 1 kad se tiče bilateralne razmjene. Njemačka sama po sebi ima i jako veliki utjecaj u sigurnosnom sektoru. Uložili su samo u zadnje vrijeme 6 miliona eura u oružane snage i dalje će. Tako da na taj način primiti predsjedavajućeg i poredati stvari vrlo jasno je naravno vrlo, vrlo dobra i pozitivna stvar. I to nije prva posjeta, to je druga posjeta u proteklih 6 mjeseci. Ako idete par dana prije, onda imate posjetu u Egiptu. A Egipat, jako bitna arapska zemlja, upravo bitna zbog ovog užasa što se dešava u Gazi. Uz Katar mogu pomoći naći soluciju ili ponuditi soluciju da se umanji patnja palestinskog naroda. Oni nisu imali našu posjetu. Pa ubijeđen sam
nisam gledao u statistiku, ali mislim minimalno 15 godina zadnji. Tako da možete vidjeti koordiniranu diplomatsku ofanzivu kako na istoku, tako na zapadu, što me čini jako sretnim. Također, Ministarstvo vanjskih poslova se trudi sa ministrom da bilateralno, multilateralno zaokruži stvari što je moguće bolje. Da se zadržimo još malo na Bosni i Hercegovini i samoj rezoluciji, sve ono što je nosilo i u čemu se govorilo o bitnim temama. Znamo da je Milorad Dodik u proteklom periodu, ali ovoga puta ponovo najavljivao secesiju ako dođe do samog usvajanja rezolucije. Kako gledate na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i kako gledate na ove izjave Milorada Dodika o samoj secesiji? Pa Milorad Dodik je jedan veoma iskusan političar. Jedan od rijetkih političara koji je edukovan za politiku. Magistar političkih nauka u Beogradu je završio. I mnogo puta mi ne znamo razlučiti između stvari koji su jako bitne i koji su mišljene ozbiljno i pukog populizma. Evo recimo jutros je pristao na izborni proces. Tako je. A šta je govorio prije 10 do 15 dana ili prije 2 mjeseca? Mislim, on je vrlo izverziran u smislu da zna dokle može da ide i u onom momentu gdje će ga zaboliti tu stane i vrati se. Dakle, naravno, Balkan je trusno tlo, trusno političko tlo. Nema garancija. Nema garancija zato što uvijek postoji mogućnost da bilo ko, pojedinac ili manja grupa koja bezumno učini neki korak, pokrene lavinu koja će nas odvesti tamo gdje ne treba. Dakle, s tim u vezi stavljam jednu zagradu ovdje, ali tvrdim da je Milorad Dodik jedan razuman političar i da nerazumni potezi u smislu očite secesije mu ne priliče. Dakle, ne vjerujem da će to desiti. Građani su proteklom periodu, u proteklim danima bili u strahu. Bilo je mnogo pitanja o tome šta će se desiti, da li će doći do nekih sukoba, do eskalacije. Pa mislim da je to bilo pretjerano, da se ljudi trebaju relaksirati, da to nije realno stanje stvari. Znate, kad mi govorimo o sukobima u Bosni i Hercegovini, oni su više manje izlišni. O čemu trebamo povesti računa su sukobi na većem nivou. To je ono gdje svijet ide u pravcu koji nimalo nije dobar u najmanje zadnje 2 godine od februara 2022. godine. I ako bi se nešto desilo onda na većoj skali i globalno, ali lokalno u Bosni i Hercegovini možda neki incidenti, ali u smislu organiziranih, oružanih sukoba sa jedinicama, trupama, brigadama, sumnjam. U jednom od ranijih odgovora spomenuli ste već ono što se dešava u Gazi i imamo u posljednjim nekoliko dana napada Izraela na Rafah. Evo, u proteklim danima i iz Sjedinjenih Američkih Država oštre kritike ka Izraelu i svemu onome što rade. Kako gledate na trenutnu situaciju i sve ono što se dešava na ovom području? To je jedna velika rana koja ide od 1948. godine koje smo mi svi više manje svjesni. Rana koju tih 430 do 450 milijuna Arapa nije uspjelo zaliječiti. Nisu uspjeli vojno to riješiti, a pogotovo nisu uspjeli politički to riješiti. Pa ni cijeli svijet to nije uspio riješiti, jer imamo jednostavno centre moći u zapadu koji su bliske cionističkom režimu. Ako ne vojno-administrativno, no u svakom slučaju privredno-ekonomski. Tako da to sve rezultira u jedan haos gdje nevini pate i plaćaju svojim životima. Jedini način riješiti ovu krizu je ono što je predloženo 90. godina u Oslu. A to je rješenje 2 države, palestinske države, koja ne bi bila kvazi država kao do sada ili priznata samo od Arapske lige ili od pojedinih država, nego zaista da Palestina ima da bude punopravna članica UN-a i da iz svih, dakle, u svim normama bude država. To je jedini pravilni put. Sve ostalo vodi u A, daljnja ubijanja, B, daljnju mržnju i C, etničko čišćenje. Kakav rasplet očekujete? Šta je u ovom trenutku najrealniji scenarij svega ovoga?
Ja vam mogu reći šta je posljedica već sada. Posljedica već sada je od 7. oktobra prošle godine pa do sada, kada uzmemo američki kongres i ono sve što se dešavalo, direktna je posljedica na ukrajinski front. Direktna. I to baš Gaza. Dakle, možete tačno da vidite da su isporuke oružja koji su trebale ići biti odobrene preko američkog kongresa i trebale biti isporučene Zelenskom i ukrajinskoj armiji, smanjene 5, 10, 15 do 30 puta, što je uzrokovalo kilometrima i kilometrima izgubljene teritorije. To je odmah dovodi geostrateški i geopolitički totalno drugu situaciju na teren, gdje opet Bosna i Hercegovina indirektno ima posljedice. Možda ne čak i loše posljedice, zato što je veća opasnost koja se dešava u Ukrajini, to smo mi bliže i Evropskoj uniji i NATO u tom smislu. Međutim, za ukupnu sigurnosnu situaciju u Evropi i u svijetu je to naravno vrlo, vrlo loše. Tako da, kako će se završiti u Gazi priča, ja se nadam da ćemo doći na situaciju dvije države. Ako ne, onda ćemo u svakom slučaju morati svjedočiti da cijeli svijet stane i zaštiti Palestince na ovaj ili na onaj način. Vidite već reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama. To nije malo, to je veliko. Kada govorimo o ratu u Ukrajini koji se dešava, imali smo danas i posljednju situaciju. Kako komentarišete, Putin je smijenio ministra odbrane Šojgua, postavio na njegovo mjesto Belousova. Šta to može doprinijeti? Da li se ovo moglo očekivati? To se moglo očekivati. Šojgu je već duže tu, a Putin je nakon petog svog mandata ponovo zasjeo u fotelju i imali smo razmirice već prije na relaciji Šojgu i Putin u smislu napretka ruskih trupa prema Ukrajini. Međutim, ako se sjećate, imali smo i priču sa Wagnerom prije toga. Tu je Šojgova uloga bila vrlo specifična i već se naziralo da bi ga mogao zamijeniti, što u svakom slučaju ima implikaciju na to da će se postupak i pristup ruske armije prema Ukrajini promijeniti. Sada agresivnije ili blaže zavisi od njegovog nasljednika. Kada u ovom trenutku pogledamo jedne i druge trupe Rusije i Ukrajine, šta možemo reći, kakva je situacija? Kada je počeo rat, svi smo očekivali da će to biti možda čak nešto i brzo i u ovom aspektu kao strane ruske armije, ali evo ipak ušli smo već u 2,5 godine kako je počeo sukob između Rusije i Ukrajine. Prvo, mediji ne pokazuju konkretnu sliku i pravu sliku na terenu. Mi vidimo kada, evo recimo možete vidjeti prošle godine kad se govorilo o ofanzivi, o ruskoj, odnosno o ukrajinskoj ofanzivi na ruske položaje, govorilo se o tome o napretku, govorilo se o tome da su pokušaji bili tu i tu. Međutim, niko nije realno rekao da je bilo 13 proboja i da u biti ukrajinska armija to nije mogla iznijeti. Nije mogla iznijeti i stala je tu gdje je stala. Ako tome uzmete u obzir ono što sam malo prije rekao, da Kongres nije isporučio oružje, a i ostale evropske države nisu isporučile oružje koje je bilo potrebno ne u toj masi, došlo je do povlačenja. Kada je došlo do povlačenja, primijetit ćete da zapadni mediji ne govore konkretno koliko je kilometara izgubljeno, gdje su pozicije, nego se govori paušalno, što uopšte nije dobar znak. Što implicira na to da je ruska armija jako uspješna u svojoj priči. Uz velike gubitke, da se razumijemo, ali ruska armija ima tu mogućnost kako u ljudstvu, tako i u mehanizaciji. Tako da oni ne štede svoje vojnike, a nećemo zaboraviti ni plaćenike. Dakle, Putin plaća neke 2.500 eura mjesečno za svakog plaćenika. To je za neko ko dođe sa istoka. Nije mal novac. Dakle, plaćenika ima jako puno, plus armija,
plus još nisu iskoristili svoj potencijal niti blizu. A nećemo također ni zaboraviti da Rusija inače kroz historiju, kad je god veliki ratni sukob, dešava se to da bivaju jači. Prvo ekonomski, zato što prebace cijelu proizvodnju na onu vojnu. Za vrijeme Staljina su imali pomoćne trake koje su bile za vojne svrhe. Tako da su sada dostigli negdje 6,7% bruto nacionalnog prihoda viška nego prije, što je fantastičan rezultat. Dakle, sankcije i cijela priča Zapada o sankcijama prema Rusiji su pale u vodu. Dok recimo Njemačka ima gubitak, ne veliki, ali stagnacija i blagi gubitak rasta, odnosno pada njemačke privrede, u svakom slučaju šok za jednu državu kao što je Njemačka. Tu možete dobro da vidite da su parametri nisu dobro poredani i onda se o njima ne priča rado, a ovo je prava istina na terenu. Nekako s ovog fronta ponovo se može vratiti na Bosnu i Hercegovinu. Svi smo pratili u proteklom periodu sve što se dešavalo na tom dijelu, gledajući šta će se dešavati dalje, da li će Rusija da krene sa nekim novim probojima, možda i na sam Balkan. Bosna i Hercegovina i njen NATO put, gdje smo u ovom trenutku, da li smo stali ili i dalje napredujemo ka samom članstvu? Vi ste mogli vidjeti prije neke 3 do 4 sedmice bila je vijest o tome da je stvorena jedno predvorje, podkategorija u NATO savezu za 3 potencijalne članice, kandidatkinje. Gruzija, Moldavija i Bosna i Hercegovina. Dakle, sam taj čin pokazuje nam da NATO savez misli jako ozbiljno s nama. Što je u jednu ruku dobro. Šta je loše je da kad vidite te zemlje kao što je recimo Gruzija, bio je rat u njoj sa ruskim jedinicama prije nekoliko godina. A imamo i Moldaviju, gdje Moldavija sama po sebi, imamo dio Moldavije u kojoj su sada stacionirane ruske trupe. Mislim, od uvijek su tu. I onda, naravno, ako je u toj ravni Bosna i Hercegovina, to nije dobar znak. Znači, s jedne strane, pozitivno je što nas NATO uzima ozbiljno, s druge strane, nije relaksirana situacija. Gospodine Makareviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za program televizije Sarajevo. Svakako praćemo u narednom periodu sve što se bude dešavalo i razgovarati možda ovako u studiju, ali što da ne i putem Skype veze iz Njemačke. Naravno, hvala vam i sve najbolje želim.